rero my people, cyagiye mwamutegereje muri benshi kirageze. Rero nicyo gihe ngo tubikuze muri iyi application. Murabona yuko nabwiye nabazeranye iyi application nakweretse uburyo ukoramo amafaranga ndetse n'uburyo winjiza bugiye butandukanye, ariko nta kweretse uburyo ubikuza. Rero reba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, urahita usobanukirwa uburyo ugiye gutangira kujya ukorera amafaranga muri iyi website, ukamenya no kuyabikuza cyangwa se muri iyi application iri gukora nka TikTok. Mbere yuko dutangira rero iyi YouTube channel nk'ibisanzwe aracyari Uziel Tech Media, liking video kandi subscribe. Igitekerezo cyanyuganizi aho bisangwa murahazi ni muri comment. Rero uraza hano muri application yawo nk'ibisanzwe, ukigera hano muri application yawo uraza ukanda hano handitse withdraw. Kanda hano handitse withdraw. Ikitonderwa, iyi withdraw tugiye gukora ni ya 0.1 cy'idolari, ntabwo ari iy'amadolari 10, kuko urabona hano wemerewe kubikuza 0.3 by'idolari kumazemo iminsi 7. Hano wemerewe kubikuza amadolari 10 cyangwa se n'andi yose wakoreyemo ari uko ugeze kuri level ya 30, kandi urabona twe tugeze kuri level ya 24. Rero utagira ngo ni gano amadolari 2 ngiye kubikuza 0.1 cy'idolari. Ugomba kumenya gusoma aya mategeko n'amabwiriza mbere yuko ubikuza. Urabona hano kubikuza idolari nyuma y'iminsi 30. Urabona rero ikiza nukuhananira kugera kuri iyi level ya 30 ukabikuza amadolari 10. Reka nzi rero tubikuze iri 0.1 cy'idolari. Turaza dukanda hano handitse withdraw. Turaza dukande turaza twande hano. Turaza dukande hano. Ndagira ngo ukurikire step by step iyi video nuyihutisha hatagira akantu na gato kagucika ugasanga urabikoze biranze. Hano nta buryo bwa kuva ngo turabikuriza kuri MTN, nta buryo burimo, kuko iyi application ikorerwa ku isi hose. Bityo rero bashizemo uburyo bumwe bwo kubikuza. Urabona ko ari uburyo bwa Ethereum cyangwa se ubwo buryo bw'amafaranga y'Amerika USDT. Urabona hano harimo ibihugu byinshi, ariko twewe kwa nta gihugu cyacu kirimo. Turaza duhitemo hano. Tukimara guhitamo hano turaza dushake, uraza icyo ukora uraza muri Chrome yawe. Ndagira ngo kuri step by step hatagira akantu na gato kagucika ugasanga ibintu byose urabyangirije. Ariko guys wibuke ku liking iyi video, wibuke gukanda subscribe, wibuke no kuyisharinga inshuti zawe zishaka gukora amafaranga online muri iyi application iri gukorerwa amafaranga nka TikTok. Uri wibereye live rwose, ubundi ugatangira ukirira ibiceri. Uraza muri Chrome yawe, urava muri application yawe uze muri Chrome yawe, uze usacinge wallet. Uraza usacinge wallet. Uraza usacinge wallet, uze uyikandeho. Ukimara gusacinga application yitwa wallet, uraza ungiyi uyikandeho gutya. Uraza uyikandeho utegereze. Ukimara kurebuka kuri page imeze ukunguka, iyi ngiyi ni iradufasha kuvunja gara amafaranga no kuyibirikuriza. Uraza ukandika kwa tuno turongo dutatu, uze ukande hano handitse sign up. Ukande hano handitse sign up, kugira ngo ukurikire step by step. Ukande hano handitse sign up. Genda muvuga ngo tubaha video ngo z'ukuntu wakora amafaranga, ariko ntitubaha video z'ukuntu wabikuza. Ngewe application nja mvuga ngo kora amafaranga njye nkwereka n'uburyo uyabikuza akakugeraho. Uraze ukande hano kugira twinjire neza. Hano buje gukora account turakanda hano handitse Google, twinjire na Google.
kwinjira na Wave Google urahita ugera kuri email zawe, urahita uhitamo email yawe. Ukimara guhitamo email yawe urakoresha muri iyi application ya C-Wallet idufasha kugurisha cyangwa se gucuruza gariya ama USDT yacu, kuyakura muri application tuyashira muri iyi ngiyi, urakanda continue. Ibi bintu biba bisaba gutega amatwi kandi ukakurikira step by step. Iyo wihutishije video usanga zikumiyeho, usanga wakoze ibintu utakagombye gukora, ugasanga urabyangirije, ugasanga ziriya USDT zawe zirayobye bitewe no gushaka kwihutisha ibintu. Mwagiye mutega amatwi, urategereza. Urabona ko account yacu yabaye successful cyangwa se wallet yacu yabaye successful. Turakanda next, twande next, twande next, genda ukanda next, kandi get started. Urabona yuko wallet yacu yafungutse. Ukimara kugera kuri iyi wallet, icyo urakora uramanuka hano hasi handitse USDT. Mwibuke yuko uburyo bwo kubikuza muri iriya application ari uburyo bwa USDT. Urabona ko bwa buryo nababwiraga n'ubu ngubu ni uburyo bwa USDT. Uburyo bwo kubikuza muri application ni uburyo bwa USDT. Turaza rero dukopiye, reka nze mbibereke neza. Muri application yacu uraza ukande kuri USDT, uraza ukande hano, ukandeho gutya, uze ukande hano handitse token info. Mara kuhakanda urabona ko bwa buryo bwa USDT bwahise buza. Turaza dukande receive, wakira receive, turaza dukanda hano handitse receive. Mwibuke ko turi gushaka link, turakopiya kugira ngo batwohererezeho gariya ma senti. Icyo ukora rero ukigera hano, uraza ugahita uhitamo iyi, ugahita uza kwa kano kamenyetso, ugahitamo nuza iyi RC20 Ethereum. Nudahitamo iyi RC20 ntago amafaranga uri bubikuze ari bukuryereho, kuko nugaruka hano muri application urabona ko uburyo buhari ari ubwa Ethereum. Rero niyo mpamvu urahita uza ugahitamo buno buryo bwa Ethereum. Uraza ukanda hano ku buryo bwa Ethereum. Ukimara kubukanda urategereza akanya gato, bahita baguha link. Uraza uyikopiye, urahita uza hano handitse copy. Aha, uze uyikopiye, ukande copy. Ukimara kuyikopiya, ukimara kuba copied, urahita ugaruka hano muri application yacu, uze uyiselecting hano handitse ukunguku. Ukimara kuyiselect hano handitse ukunguku, urahita uza ukanda hano handitse confirm withdraw. Ukanda hano handitse confirm withdraw, uhita ukanda confirm, ukande confirm. Urabona withdraw yabaye successful. Nituza hano kwa kano kamenyetso ko mu nguni, turagakandaho. Urabona ko withdraw yacu iri muri pending. Urabona ko withdraw iri muri pending. Wabibonye neza ko withdraw yacu iri muri pending. Turategereza nyuma y'igihe gitoya baratubwira ngo yabaye approved cyangwa se yabaye successful. Nk'aba ngaba uri kubona nabo bagiye babikuza. Aba ni abandi baba bagiye babikuza muri iyi application. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Urabona ko iyi application kubikuza bikunda. Urabona ko iyi application kubikuza bikunda.
yuko dutegereje amasegonda makeya withdrawal yacu ihita iba successful. Urabona ko hano twakiriye 0.1 cy'idolari. Guys rero iyi video kandi mbe myiparikiye hano, nzabereka noneho mutazacikwa na part 3. Andika nako part 2, andika muri comment ati nkeneye part 2, nkeneye part 2 y'uburyo bagurisha izi point. Tugiye kugenda dukore zira level noneho kugira ngo tuzagwize point byibuze nk'amadolari 10, noneho muhereke uburyo uyagurisha ukayakira mu mafaranga y'u Rwanda. Uyakorere nawe uzamuke muri zira level, ugerageze ukore cyane, ugera yivu, ukore zira game, ukore iki kugira ngo uzamuke muri level, kugira ngo uzagire amadolari 10, noneho mwereke uburyo uyabikuza. Nyandikira muri comment ati nkeneye part 2 y'ukuntu tuyagurisha kuri Binance cyangwa se kuri WhatsApp y'undi muntu ugura nyine cryptocurrency, ugura amadolari akayaguha mu manyarwanda, tuyakire mu manyarwanda. Guys rero iyi video niba yagushimishe, tubicano aracyari tubicano nk'ibisanzwe ni Uzziel Tech Media. Liking iyi video kandi subscribe unayisharinga inshuti zawe. Urabona ko video yacu yabaye successful, guys. Liking iyi video, itekerezo yanyunganizaho bisangwa murahazi ni muri comment. Niwibagirwe gukanda subscribe.